Саламатсыңарбы урматтуу көрөрмандар, сиздер менен кайрадан мен. Бүгүн кыскача видео ролигимде эң эле оңой овсяный печеньянын рецепти менен жана жасоо технологиясы менен бөлүшмөкчүмүн. Кандай азыктар жана канча өлчөмдө кетерин видеонун астында жазылган болот. Анда эмесе, келиңиздер процесске көңүл бурсак. Don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be God. Feel like that. Feel like that. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Controlling aside, I can't wait to start. You should call the police. Now I even can breathe. You love me and hate me, true me and false me, make me your shining star. Giving, receiving, changing, believing, only then we could start.